umugore reka ndakubwira uyu mugore umenga agwaye mu mutwe honestly ngeje bamwita nta rugo mbizi like iyo utabimbwira sinakubimenya jewe honyene nyene arabesha ngo nagira mvuge ngo twarahuye naho ndamuzi usivye yuko umunsi numva bariko baravuga bati jewe Reynold n'abandi yari jewe na Reynold nimba ari nande ngo twagiye ngo mu Bubirigi ngo kuja kwiga ngo ingene ngo twanka abatutsi ngo nimba ari ngo kwande ngo mu ntera hamwe mu paripebutu sinzi ibintu badendekanije. So I got mad kuko aho hantu bavuga jana nagiye mu Bufaransa ni mize kwanza sinamize ni centre de mémoire ahantu bahora bakorera deportation y'abajuif mu gihe bariko barabakorera ihonyabwoko before babakorera ihonyabwoko na ahantu bita muri Aix-en-Provence Camp de Mille mugende kuri Google mwandike Camp de Mille iri mu Bufaransa ahantu muri ntuze yitwa Aix-en-Provence nagiye yo muri formation bigisha ukungene genocide zitangura ukungene zikogwa ibi bintu vya racisme ibintu vya racisme ibintu vya stereotypes nivyo bakwigisha bazana aba expert abantu nyene aba scientist babizi basobanura banakorera kuri genocide zitatu zizwi genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda genocide yakorewe aba Armenie na genocide yakorewe abayahudi donc bakakwereka ukungene bitangura ukungene abantu baba babayeho babona umenga ni ibintu simple abantu bakazana ikintu bakavuga ngo par exemple ubu bwoko nkaziriya mvugo muri ya mugabo wo muri Kongo yakoresheje canke bari abamukisera n'abandi bakoresha donc ugasanga hariho umugwi w'abantu runaka abantu babazi kwikintu par exemple nk'ubu bakaza ati abahindi baranuka isi yose kabizi ngo abahindi baranuka bitangura uko iyo haje rero umuntu ashaka ku exterminer abo bantu ashobora kudugira kuri ico kintu akigisha abantu buryo abo bantu bankwa bakabanka buke ku buryo umusa azovuga ati tubakorera ikibi umuntu wese azokumva ataco bimubwiye gukorera ikibi uwo muntu kuko baba baramaze kumudezimaniza baba baramaze kumukura akagaciro donc bakorera kuri izo genocide zitatu zabaye zizwi bagatanga example mu Rwanda ukungene abantu batanguye kubita ngo ni nyenzi abandi ngo ni inzoka kuko urumva wishe inyenzi wishe inzoka it's like umenga nta kintu koze umenga si umuntu wishe aho hantu twagiye dukora iyo formation uyu Nadine yaragiye iyo formation nta yakoze ariko yaragiye gutembera so je namuhamagaye ndamubwira Nadine uricara ugahora ukumva uri à l'aise bariko baravuga ko hari ahantu uzi yuko umuntu wese agiyeyo ikintu akurayo uzi ubumenya akurayo ukumva uri à l'aise wicaranye n'abantu bariko baravuga ko twagiye kwiga gukora genocide uvuga wicaranye n'abantu bavuga ko twagiye kwigishwa n'intera hamwe ngo na kiti ngo bavuze ngo twagiye muri kiti uyo Nadine acatangura kumbwira niho rero twaciye tuvugana mu nyuma dushika kuri uyu muntu ariko aravuga avuga ko ari we yamuja donc ari we yamusije kujayo ngo ivyo birosheshe vyiwe mama wanje ariko arakora agenda besha anose ngo ariko akora ma recherche izo recherche zo ni recherche z'ubusaku zo kuvuga urusaku zo kuvuga ibintu nonsense mugamo ahantu Sanjake nashaka umbe gato natwenze jewe mu Rwanda 2015 nari fise refugee statut y'umu refugee 2015 je navuye mu Burundi umunsi Nkurunziza avuga ko azokwitoza jewe nta manifestation nabonye nta kintu na kimwe nabonye nasubiyeyo muri Decembre 2015 naho nyene bya bindi byo kuvuga ati ndagiye swate baranyica canke ndakira kuko nategezwa gusubira kuja kurondera impapuro z'ishuri ndose bourse ya 50% kuja kwiga mu Buhindi. So why do you feel the need to explain yourself? No ndiko ndavuga kuko nka Sanjake twatanguye kumenyana kuri iyi mihanda je ndi India. So my question rero nkaca nibaza umva ubujuju bw'uyu mukecuru uraza ukavuga ngo sa tante donc on lego tabaza ngo tante wawe niwe yoyobegwa ikintu cyagukuye mu gihugu kikamenya undi munyamahanga uyu mudamu nukuri jewe numva kugendura nimba ari politike nimba ari yo politike abantu bakina it's so sad niba yari yo politike abantu bakina Nadine uri kukina politike y'uburofa uri kukina politike suicidaire uri kuri yahura ndakurahiye uri kuri yahura kuko ntushobora guhera ku muntu wa mbere
gushika ku bantu 100,000 uzogenda uriteranya naka yarambwiye ibi naka yaragize ibi bofisi niyongere yakora iperereza hanyuma agurisha amakuru ayakura muri RPA yajana muri Inzamba kandi yakorana n'umuntu yitwa Musoboti uravuye ugiye kuri Wilson ugiye kuri Claudine ugiye kuri Bob ugiye kuri Pacifique Ninazwe ugiye kuri Sintohije abantu bose kuri we noneho kaminuza n'abantu biteguriye competition yo guhuza abarundi muri Suisse ya basket sha umuntu gora ari umunarciste ari yumva gwa grandeur mada genda wivuze iyo ni complexe do grandeur gwa genda wivuze bakuvure nushaka kwibaza yuko abantu ubwa mbere yaradutse ngo societe civile abagabo 9 bo muri societe civile ngo bicaye ari we bariko baravuga uri giki madame fisiki nizo doctor duhayira barakubajije hano urazana teze utwereke teze wakoze kuri iyo doctora yawe uratubwira umuntu yakugize docteur no arimo kuyikora none arimo Dr Hunt ivuga ko ari uncle candidate PhD candidate amaze imyaka igeze muri 8 ari muri candidate ntirahera wewe urashobora guhera abantu abagabo 9 bafise amazina bubatse mu gihugu ngo bicaye bariko bavuga Nadine ni giki Nadine we wubatse quartier yahe Nadine wubatse umudugudu Nadine we wakoze iki Nadine we wanditse igitabo Nadine we wakoze iki bisora esko cyo gutangira umwaka oya nturahera okay nturahera mukanya turabutangura do Nadine wakoze iki ku buryo wumva abantu bashobora kwicara noneho n'abantu ngo bateguye basket ibihumbi n'ibihumbi byahuye ngo bose baburama ngo bose baragira kubera Nadine niyo singwara let's be honest iyo singwara uwo muntu ni muzima wowe uriteranya n'abantu bose tabakia sina ndugu yewe uko mugenzi wawe icyo kibazo bagira ngo ubwo uri kumufasha cyangwa ahubwo urongera kandi uwongera mugenzi wese uramubwira none kubwi Sandra umuntu uramubwira erega umukuravye cyane agutera kwinegura anyway jewe nahisemo reka nje actually none Sandra ndakubaza ikibazo okay ndakubaza ikibazo jewe nta mugambwe ndimo nta kintu na kimwe duhuriramo n'uriya mugore ntabwo muri community yacu bibaho ubwo ngubwo bafite bagushiramo uwe yaragiye nabo nta mugambwe n'ukuri izina ry'Imana nta mugambwe ndimo ntabwo nabihakana kubera ko nanjye yo mbivuze ntabwo babyemera ariko jewe nanjye mvuga ko nta mugambwe ndimo ariko ndabizi community yacu ugomba kuba mu mugambwe ko urakagara ni umugambwe so nguwe kweli andake nakagara ndabizi sinakariko kagara ntabwo ari umugambwe n'umugambwe so hehe gusa oya urumva igituma mvuze uko hariho umuntu mushobora kuvuga ati murafite ahantu mwabomaniye sivyo uriya mudamu usivye kuza hano agaturagurika nk'inanga ishaje nta kintu na kimwe John birakora kandi ubusaza ariko ubu twese ntubudutse na Sandra karashaje na Sande none yewe ndiweshe kubivuge none Claudine ndakubaza Claudine wewe yakubwiye ngo uri intera hano no warambwiye ngo yarabivuze nta usinzi nawe yabivugiye ndabivuze no yansina nabivugije uvyumva by the way so umunyarwanda kazi maybe ngo avuga ati mugabo ikintu gitwengeje ibaze umuntu ari kubivuga yicaye mu Bubirigi iyo ntera hama bari kuvuga nta n'indwi zibiri zari zivuye mu Rwanda wowe usumbye iperereza igihugu cy'u Rwanda ku buryo wowe womenya intera hamwe hano ugomba kuvuga ibyo bakeneye kumva itabivuze baguhereza nyine nazi ugomba kandi kubyakira uraseka nubona Paul umuntu yabaye consistent muri uko ameze wababara abantu bagenda bahinduka nk'intuza kubera nyine byerekana ukuntu abantu biwacu yari opportunist aba bantu n'abantu bicaye bazi ngo bizofata igihugu kigenda i Burundi nabo ikibahereze bagende babe president abandi babe ntuza depute na senator wiri gutukana no muri ntuza like huzwa na haya mu magambo non stop none yumva turizoja kumenera abarundi atari abarundi ariko rero umuntu that's what I'm telling you, like opportunism irimo n'ubucucu urumva Claudine hajya Nadine ngo yicaye yize niyo mpamvu yiyumva ko ari igitangaza yicaye yize ngo azoba premier vice president w'igihugu ngo biki yego amaye yicaye yize ko azoba vice president w'igihugu
n'uburundi umugabo yitwa Ndayishimiye yaduteje isi Afurika aho umuntu aho wavuze uti ngiye gufata ubumenyi inze ngewe nshinga ikintu nangaje abandi no ngende ushaka buri wese ashaka umutegetsi. oya Ndayishimiye we yaduteje isi ubu ni umva n'ingegera yose yicara ikumva ati jewe ndashobora kuba perezida kuko wow ubu Nadine aricaye hariya azi ngo yaragendana n'abantu bitwa ba Minani. Nadine si wa mudamu uri uvuga hano uyu mejeje kuvuza ntuze Wabwiye ikirundi cyinshi cyane umenya we kabisa ni umurundi wo muri ruguru. Niba munenga neva mwahita mushiraho uyu mudamu yewe umubwize ukuri imivugire yabo sorry kinyarwanda umubwize ukuri ntabwo batubwiye ntabwo kubera isuma ni kintu namubanye aba muri religion bro irenze aba muri illusion I swear maze kumva nakangaye kwakubwira ubushakashatsi yakoze nabwo ubushakashatsi bw'ubusutwa gusa nta bushakashatsi azokubwira ngo nabwo hari umuntu kubera nakoze ubushakashatsi hari umugabo wo mu rugo ushaka nahuje nabwo so ni umuhanga mba nyine ko yize urumva reka ngirere yize amazina mu munyi Emmanuel birashoboka nawe wakoze ubushakashatsi bwa genocide ni Emmanuel Nkurunziza uriya yarize ariko uriya nawe afite ubugome buri muri we afite umuntu bazirana yitwa Mukasi aragenda we urumva we ari addicted nta kindi urumva ko ari ikintu ari umutima mu afite iyo afite ariko akabivuga nyine mu cyumba ko yize afite akoresha ariko Nadine umenga by the way ipare habaye fireworks happy new year abantu bipare ukomeze Burundi no mu Rwanda nabo baragize erega oya bari nyuma isahi no Burundi no mu Rwanda byarangiye safe ubahugire biso ibi bintu ntabwo bisaba ibintu byinshi uri kumva kumenya umuntu w'umuhanga ntabwo bigutwara amasaha cyangwa umuntu wavuge cyane oya umuntu ashobora kuvuga amagambo anatanu ugahita wumva uyu muntu n'umuhanga yagira ubugome yagira ibiki ariko n'umunyabwenge mu byo akora uri kumva ya ivyo with the emotion je numva nyura mudamu emotion nyinshi nk'umutarize emotion wogira no mupeyizane bakuye kwisuka bakaza bakamwanga mani mbabarire ntabwo naje kwicara mudamu w'abandi naho mbabarire ntabwo tuziranye nawe je nta n'izina nigeze mvuga ntihazagira urushira mu kanwa Imo kwa ngo twigire muri New Year's bagiye muri veye mu rusengero wowe aje naza haba urumva rero Sandra rero turacyari saa 10 jewe vraiment rega turacyari 18 urumva jewe ikintu numvise en fait ikintu kimbabaza nuko bose baza mu izina ryo kwitwa ngo bariko baragwanira ubwoko bw'abatutsi nakoze baza ngo bafite cause ngo yo kurwanya ihonyabwoko kozasiyo même ideology nk'iyabo uri kuragwanya rero nje mbibarize ikibazo ni does it make sense ikibazo ni kimwe mutegereje mumeze abarundi amsoni ntabwo ari ukubibasira ariko abarundi bose ariko uratandukanye ntangorane mutegereje ko babarira ibisheke babakanje imisaya Kenya abantu babari imisaya nibarangiza baza babahereza amazi gusa y'isheke ngo nimwinywere umuntu yicara arindiriye ko M23 arizoza kumushikana mu Burundi ndamushinyitse bafise urugamba rwabo bariko bagomba kugwanira bakagenda bakagwanira ivy'iwabo ntibazoza kugwanira umurundi ntazoza kumenera imaraso abarundi aho murayiyendera cyane ariko uzomwumviriza uri bari abantu yageze muri space z'abanyamurenge umva umenga ewana none ngo je ngo namuteranije na mangetengete ni mwene wanyu baso baravukana ariko niki kubuza kuja mu banyamurenge ukavuga akaja mu banyamurenge akamwita intera je nabigiraho comment kigaca kiza gusara ngo je ngo nabateranije gushaka kuduteranya ngo nuwo twose rimwe vyahe kandi ugenda kumutanga mu bantu ugenda kuvuga ngo numwicanyi aha muri Canada yicaye yishe bangahe kora fois passé jewe nabwiye naravuze politike n'umukino mubi haraba ukina neza ugakiza abanyagihugu haraba uwo mukino bawukina nabi ukica abanyagihugu iyo niyo politike uno munsi M23 hano harimo abantu tuyifana tuyishigikiye kubera twumva koze yayo hari n'abandi batumva koze yayo no munsi babafata nk'abicanyi babafata nk'abantu babi babafata kuri uno munsi je shobora gufata FDLR iyo niyo politike same niyo Red Tabara uno munsi hariho abarundi bavuga ati Red Tabara nabicanyi nabagome nabaki hari n'abandi bavuga ati aba nibo tuzeye kurukiza
that's politics. Ariko behind je ndagenda nkajana après nkarenga n'ivyo nkaraba uyu muntu malgré ko afana M23 ibiri behind yiwe ni biki, motivation ituma afana kino kintu ni yahe, koko uyu muntu arashobora kwica. Wewe uraje umuntu w'umudamu mugenzi wawe yaraje atanga ubuhamya buri ahantu hose burahari, ugacuza ugakweshoninga ubwoko bwiwe, ugakweshoninga ngo se wiwe, ngo ahubwo ngo se wiwe murabaza neza ngo ni umuhutu. Haciye umwanya ngo urumva ngo rega ngo urumva ngo umuhutu kuri mwebwe n'igitutsi, mwe mureka kwigira abayuwayi, kuri mwebwe kuba umuhutu n'igitutsi kuri mwebwe. Sisi wen kuba umuhutu ari igitutsi, ko muri mwebwe mufise basona banyoko bari muri ubwo bwoko, mwoze ko tutabazi banyina ayo mashereka wonse yo municunge 2026 je nababwiye nuko umva 2026 twigwaneho duhangane. Ubu je nzohangana ndavyita kwigwanaho, kubera ko muri mwebwe nta ciza umuntu azobitegako. Hano mwaraje Wiriso umuntu wo mu Rutana, Wiriso intera hamwe, Wiriso umwana wo mu Paripehutu, noneho haraka angana ninavyibagiye GPT ngo naho ngo nagiye none je ko cyane aka gakecuru ngo ni Nadine, ntazi yuko jewe navuye mu Rwanda nja mu Buhinde none eregaje kuri nuze ejo bundi umumanuka aje kuri space ejo bundi anyumvise ndi muri Canada yibaza ngo je kandi ntazi yuko wowe wahisemo kuza muri Canada instead of US. Instead US Nadi go ask je naje muri Canada ari je ndavyihitiyemo. How many chances ni wangaye ndizo chance? Muga karagenda ari akakicara ngo urumva ngo yagiye kubwira ngo tante wiwe ngo ntasora gusubira mu Burundi ngo kubera ngo orientation sexuelle. Jewe naje muri Canada for like as a choice. Fise choice zibiri nari guhitamo narihitiyemo. Fise choice yo kuja kuba muri Amerika na choice yo kuba muri Canada. Kandi uzobaze Jose naje nk'impunzi, naje ibi bihugu vyampaye uburenganzira bwo kubizamo. Mugabo uzomuhungire ko nanjye ariko vyogenze. Karanje mvuga ikirundi ntazi. Kuri naje nemye ntabwo nigezemo impunzi. Umuntu wewe Nadine niba uko wageze Imana ishimwe warageze. Muga don't think you everybody bagiye mu buryo wagiyemo. Kandi nukuri naho nari kuba naragiye uko. Naho nari kuba naragiye. Mwumvirize ivyo bintu vyari ko okay, nemere ko ivyo wavuze ndabigire vyo. Bihuriye hehe nibyo mwari murimwo. Umugore w'urusaku, umugore mubi, Nadi uri umuntu mubi. Nta muntu numwe usivye abariko barakoresha ngo muri kumwe ashobora kwemera ibintu uvuga yuko ari ibintu by'abantu bazima. Nuko nturi muzima. Ahubwo ashobora kuba ari kwicira carrière politique. There is no way. Ushaka kuba umupoliticien uza wirirwa hano uvuga ibintu byinshi. They're gonna use it against her. It's you know. Urumva jewe Margarita barangitse yarampamagaye kuri telefone abwira ibi. Urumva Pacifique ntinatwe yambwiye ko ari Paripehutu. Urumva Gorudie yambwiye wowe mbega we barakubwira wowe ntuvuga urikirage. Uri bubu wowe nawe waba wavuze iki? Wowe bakubwira ivyo bakubwira kutatubwira nawe ivyo wavuze. Izo discussion zitangura gute? Ivyo bintu mubibwira abasenya mwiza batashiye mu ishuri, urumva bafite ubwenge bwo kubeshwa bakemera. Not everybody dear, hano harimo abantu baciye ubwenge, ivyo uvuze babishyira mu bwonko bakabiprocessinga bakiyumvira akavuga none okay Pacifique yambwiye ko ari Paripehutu, kugira ngo Pacifique abwire umuntu nka Nadine ko ari Paripehutu, Nadine nawe yareka mubwira ibiki kugira ngo agire iyo comfort yo kwicara akakubwira ati jewe ndi Paripehutu. Umuntu nka Pacifique we nawe waruhejeje kumubwira iki? Mwari ko muganira iki? Ko watubwiye ibyo yakubwiye kutatubwiye ibyo mwari ko muravuga. Magi kugira ngo aze kukubwira ibyo watubwiye yakubwiye, we mwari ko muganira iki? Mwari mu biki kugira ngo akubwire ibyo bintu? Ako bisa ikintu cyambabaje. Bakuze kubwira umuntu w'umuhesikape kavuga ngo wowe wese ngo buriya ngo niki cyakubwira ko ubwo buhamwe ari ubwe wese wowe you have no idea kandi ngo wewe nari ahantu ari comfortable. Yes sir. Are you kidding me?
no nicyo birirwa batwita nyine ariko ahubwo igiye amenya Claudie iyo ahubwo n'abayashima ahubwo ibaze Yarambabaje umuntu cyane. akakubwira ngo wowe warokotse gute uriya nyambo yarabimbajije rimwe numvise ngiye guhera ntabwo ntibona oya who ibaze can say that ibaze who can say that umuntu akubaza wowe ngo se waruriho warokotse gute ngo none ngo wowe byagenze gute abandi ko bari babishe we yasigaye gute ngo bakanamufata bakamuta wow ibyo niryo phobia like birenze like there's no worse than that gupfobya no ku denial no kugira gute umva ni denial bivanze n'agashinyaguro no kongera gufata umuntu ukamusonga neza ugafata ati hamwe bagushize nta humanity na empathy nothing these people are they crazy umuntu urashobora kubaza umuntu yatanze umuntu yakubwiye erega nanje narigeze gutanga témoignage je ntiyari yiwanje urumva ntivyanambabaje cyane kuko urumva je sinabibayemo je navuze like about my mom ukungene yari muri hospital ibintu vya muri 1993 uzingene bakiye baza bakavuga ngo arabesha ngo naje hariya ngo ivyo ngo biri yari karavuga no kubesha was like okay wow urumva mwebwe muri bitangaza aba extraterrestre abantu bafise babona muri future bakabona no muri passé bakabona no mu bwonko bw'abantu bakabona n'ibiri byose bibera ku isi yose mwe murabijeka ku buryo mumenya ububesha mumenya se w'umuntu mukamenya ubwoko bw'umuntu mukamenya niba muvuga ngo mwe mugwanya ntimuzose kutebagura ngo mugwanya genocide ngo muri ko mugwanya ngo ihonyabwoko ngo muri ko mugwanya ubwoko mwebwe muri worse than abicanyi kuko ayo ma identité muha abantu niyi ntera hamwe zakoresha mu kwica abantu nibo mwe mutanga karanga muntu z'ubwoko bw'abantu hawo ni gute umuntu umuraba utamuzi ugaca umenya ubwoko bwiwe ugaca umuntu uyo uriya mu mama yavuze yuko yavutse yakuze asanga se yaranapfuye ariko bo barazi ubwoko bwase ibaze n'ukuri ibaze umuntu wenye n'ubwiwe papa wiwe yavutse asanga papa yarapfuye muri genocide bagiye barahiga abantu biwabo barabica uwarokotse nuko atari rugura aho baba uwo bavukana yarokotse nawe yavuze ko yarokotse kubera ko yari muri interna naho nyene uko yarokotse abo bari kumwe barabishe ugaca umubwira ngo oya wese yari umuntu tureka kutubesha nubwo bamwe bwawe turakekeranya gushaka kunabesha warokotse gute abandi babishe abandi we wasigaye gute abandi babishe can you imagine hariho ubunyamaswa busumba ubwo Nadine nyambo wewe uriya nyambo hari impamvu bujyana na nyambo hari impamvu ntabashaka kumuvugaho kuko we ibyo ashaka nabyo ndamuha wewe abazomuvugisha barahari that one I know very much ariko Nadine nimba ufise ibibazo genda wegera abaganga bakuvure bigukundiye unashaka umugabo uri umupfakazi I sympathize with you ariko se gusa kujya kumwinjira oya ndamwinjira we ntiyanjinjiriye je nakubwiye uzonkubita ukofera imwe nutangira umwaka nabi nakakawe nzaba narakuburiye ndaguha amakofa abiri ku buryo utazosubira kwimvira kugaruka kuri icyo kofa udaheka nzaba narakuburiye wison jewe ndasengeye umva nakubwiye ndasengeye iyo imyaka yakurikiranye izokurikirana bariya nyine ushobora kuba ukagenda ugashinyagurira umucika cumu umuntu yaje akaririra imbere y'amaso yawe ukagenda ukamushinyagurira ukavuga amajambo uvuga ukarenga n'umuntu uzi ko Nadine uriya yirirwa arasarira ko mu bantu yirirwa arambika ibara yirirwa arakorera ajya amabwa yose irandondeza amangetengete uzi ko Nadine yakuriye ko abandondeza amangetengete yagiye ari umwana mutoyi avaye ari umukobwa akuze bamutunze mugaragenda hari akabesha ngo inkazi wacu barazite urumva aragenda akaja mu bantu bumvise ibyo bariko baravuga agacaja kwisanisha nabo agacaja kubesha nawe ngo yumvise abandi bariko baravuga ngo urumva iwabi inka barazitemye nawe agacaja urumva inkazi wacu barazitemye Pamela araje ati Nadi inkazi wanyu batemye niza aturumva nasatse kuvuga ati inkazi wanyu Pamela ati twebwe hari inkazi wacu batemye mana yo mwijuru mana ushobora byose ngo iwacu ngo baratemye abantu Nadine wewe wagiye ko bapamera uri umwana muto uvayo uri umukobwa mukuru naho nyene bakwirukanye kubera ubusutwa bwawe ntubube gito bwawe uno musi uraza ukaja kubesha abantu ngo wisanisha n'abantu
Jesus. Mana cyane Nadi urashaka yuko Nadine yagiye muri MSD uyu munsi yirirwa araponda abo basindo yirirwa araponda abo bantu kandi yababayemwo aranaje no kwitoza baranka kumutora ikigali Nadi tuzana amazina atatu y'abasore uno munsi bariko baragwana muri Red Tabara baba mu nzi wawe ikigali uyu munsi uraza ukiteza utunyoni ugate ndondeza amangetengete ukamutuka ukamwita intera hamwe niwe wabitanguye omwe na ndondeza amangetengete avyinjiyemo uno munsi ari muri Canada maybe baramwigishije aranyugwa ariko wowe wabitanguye kuva kera stop nimusubire kuza kubesha abantu murazwi Uburundi ni buto Uburundi turazinanye abarundi turazinanye ni buto uriya kandi abihora reka dutangire umwaka dore n'abantu baje ari benshi oya buretse umwaka nturatangura abiburayi bawutangiye Lady B happy new year yo Lady B mwiriwe ifurakazi iwacu urumva Nicolas umva Claudie uzi ikintu kimbabaza umuntu agwanya ikintu yarakibayemo ntaca azayerekane ububi yakibonyemo akikirimo akerekana ko umenye icyo kintu ntacyo yigeze abamo umva wisa nakubwiye nti wowe tumaze ari 3 years hano kuri zino X na he umuntu wabaye consistent mu bintu avuga posting avuga agira gute and then no flip flopping every single day ubwo nyine umenya aho ari like this is udafite personnalité udafite caractère udafite intégrité donc c'est ça sinzi no mpamvu Nadine araje nayo mpamvu n'uwavuze njye ntacyo bimbwiye kabisa aja gwanya baziri ku nama mu nyuma binjiramwo mu nyuma ariko mana Nadine uriya par exemple nk'uyu mugore wa Darto uyu wa Ndoricima uyu yita ubuntu Pamela Mubezi jewe dernièrement niho namenye impamvu yigwa arataka abantu muri Fokode kandi we vraiment abataka afise impamvu abataka ariko ntuce ushaka mu nyankire ngo uje gukurura ibibazo by'abandi ibibazo byawe wifitiye personnel ushake kubyinjizamo abandi bantu ushake kumvisha abantu ko bagomba kwanga Pacifique bagomba kwanga Vital kubera ko ari abanyamoko kubera ko bari paripe hutu kandi wewe ufise behind ibintu byawe personnel mupfa abatabizi reka ndabibabwira uno munsi muri 2014 muri Forske Pacifique manda we yari ihetse hanyuma donc bagomba kurondera umuntu amusubirira mu bamusubirira mu bantu bariko baritoza kugira ngo bamusubirire murabiti kiragiye Forske yari ikintu gikomeye Pacifique yari umuntu wa danger ku radio ku mateleviziyo ku mafasi 24 ku makibi Red ndaje ndakubona cyane kwijama bose bavuga Forske kuko Pacifique yari umuntu nyene vraiment yavuga ibintu abarundi bakaryoherwa n'ibiki and then mu bariko baritoza uriya Pamela yararimo Pamela Mubeza yararimo yagomba kwitoza nawe ngo arongore Forske yari forum de société civile urumva yari ni forum yahuriza hamwe ama société civile yose mu Burundi cyari ikintu gikomeye poor she is kuko ikarata yuko ari umudamu mu mutwe yagiye yibaza ati ewana jewe ndatogwa tu banaze yabindi umuntu agenda mu mutwe atiteguye ko ashobora gutsinda agenda kwitoza we yumva yuko ko ari umudamu ariko yitoza wenyene ari umudamu wenyene yagiye mu mutwe yumva ati jewe ndatsinda tu agezeyo niba Pacifique ashobora kuba yaramuravye akabona nta ko ari itafise zo kugira urumva Pacifique yaciye ashigikira Vital mugabo urumva se yamutoye wenyene ashara ko iki amatora araba Vital aratsinda umudamu biramunanira kwakira mumva kubera ko yatsinzwe yaciye aja muri komite muri staff donc urumva barazi amatora ubaye president ubutsinzwe bakaca bamushira muri staff to console ariko byaramunaniye iryo tsindwa yagize byaramunaniye kwakira haca hava beef bana yindi mana yaha Adamu na Eva n'inzoka mu itongo rya Eden ati ngiye gushira urwanko hagati yawe we n'urubyaro rw'aba bantu ati umva nawe haciye haba urwanko go kwanga Pacifique no kwanga Vital from that day umudama gufitiye ikintu cyiswe inzika
ariko jewe da I understand mugabo ntuja kuzana ibibazo vyawe personnel kubera ko base kugutora ucuza kumvisha abantu Pacifique ni umuparipehutu Pacifique ni umwicanyi Pacifique akora ibi Pacifique Vitali ni ibi abantu muri societe hey none wowe uyitogwa kiriya gihe uno musi ukaba warayitwaye nawe tube tukwita ko umuparipehutu nawe tube tukwita yuko wowe ko wari kuritoza ukweri ko wari kuritoza gutwara ibintu by'abaparipehutu that's my issue iyo munyankire mushaka kuzana ofite aba bantu bose bafise ibintu bagiye barapfa nabo bagwanya uno munsi Nadine yagiye muri MSD biramucanga aja kwitoza ntibamutora ugwanko ruheraho ofite n'abantu des opportunistes bagenda mu kintu bashaka opportunité bayibura bagacha bashaka kudragging abandi bantu bose ati umva mwanke bari abantu nabicanyi mwanke bari abantu there nitukiri muri 1912 aho abantu bakurikira umuntu just kubera ko afise akarimi kagororotse yavuze no abantu barafite ubwenge bwo guprocessinga information zose ziza bakamenya wagwana bakamenya what's going on. Lady karibu sorry Wilson umwaka mushya muhire umwaka musho yewe wari wasomye igitabo mpangara ngo hangare nzanye kizimya mwoto ko navugaga dashe kanzenzimya umuriro ubundi nigendere umwaka mwi Claudine nagushuhuje umwaka mwiza muhire umwaka mushya muhire n'abarimo hano bose ndabaramukije mbifurije umwaka mwiza uyu mwaka tuwinjiremo abawinjiyemo ubwo bageze abakiri inyuma tujyemo tujyanemo icyubahiro umunezero abatukana mwe mubaresemo bashize ku ruhande nabyo rega sometimes birakenewe nakumvisha isukari yawe iri hejuru sana urumva njyewe nagira ngo nibwire abanyarwanda barimo hano n'abakongomani bavuga ikinyarwanda mu rurimi rumwe n'abarundi abo duturanye mwese ngo mugire umwaka mwiza abakunda igihugu muze dukore imbaraga twakoresheje muri 2025 nizo tuzakoresha muri 2026 abatwanga bicare bahikenye mu kinyarwanda baravuga ngo azashirira mu nda ubundi twese imihigo nkuko tugomba kwesa imihigo tugende mu mwaka neza tunywe resi twubaka igihugu kimaze kugera kure n'ibindi nuko mugire umwaka mwiza cyane narwaye gripe reka mbihorere ndagumya mbumva njye naje nzi ko ngiye kumva ibintu byo muri mpangara mbahangare naje nashyizemo urutoki mu gutwi kumwe ariko Wilson uruwa mbere ariko urumva ko ni mpangara muhangare imbabarira amatwi right kabisa uruwa mbere ebana umwanzi arakakubura mu ikona rye umva arakabishanga hanyuma murebe byagize umwaka 2025 niki twagezeho nibiki byagezweho hari byinshi wabaye 50-50 ariko hari insinzi hari ngo we celebrate we win a little we lose a little that's a game of life but uyu nguyu ugiye kuza tuzawuriding rain or shine nuko niko nabyumva ndamiye namuramukesha ariko kubanza yagiye ariko nkwibutse ikintu kimwe uyu mwaka wa 2026 August tugomba guhurira Kigali welcome diaspora urumva nuko ubyina zikavaho taro tuzagira zikava mara nizeye ko duhurira i Kigali ebana ubundi abayisiraheli baravuga ngo next year in Jerusalem Kigali niyo Yerusalem yacu so buri sama tugomba kuba turi Yerusalem oh yeah lady harakantu maybe amakuru ushobora kuvuta batarayaguha neza this year 2026 Rwanda Day izobera mu Rwanda izabiri mu Rwanda yes niyo welcome back home welcome home so nukuvuga ngo mu diaspora wese ahari ku isi fire ya nyuma ni Kigali yewe buri sama mba ndi mu Rwanda utekereze ahantu ko bizaba bimeze sama yose ngomba gutaha amahanga twarayagenze ubu ni igihe cyo kujya mu rugo ndapfuye dambana kureteranyije yakajya kuziceho Wilson nawe uzagenda nibaceho mureke umugoroba mwiza twe turacyatamporiza ntabwo twe twayigeramo niyo mpamvu yagumye arashaka kurangiza umwaka ibintu byose yabivanyemo arimo arakubura muri make nukuzana umukubuzi umva redi ariko narakuretse ndandika ngo ntimubona
ngo ariko aravuga iby'u Rwanda ngo twaba tubivuga ubusa umurundi ngo mubera